Fantom čestitam, zmagali smo zasluženo. Jaz sem vesel, ker smo ostali z eno športno moralo čistega obraza in jaz grem 2 ulici tu naprej danes zelo miren domov in pa vesel, ker smo premagali veliko ekipo, ker smo zrušili eno tradicijo in ker smo dosegli v tej tekmi cilj, ki smo si ga zadali, to je, da končamo vseeno pozitivno te kvalifikacije. Mislim da smo nesrećno izgubili jer sami ste vidjeli kako smo go primili i da iz penala nismo postigli go i pored ne baš dobre igre mogli smo da napravimo dobar rezultat, ali kažem, eto, danas nam nije bio dan. Zasluženo smo premagali veliko ekipo, ki je vseeno bila pod strahovitim pritiskom. Jaz vem, kako je to težko. Slovenija danas odigrala najbolju utakmicu u kvalifikacijama, ali sigurno je to odigrala zato što nije imala opterećenje utakmice. Dobro je to, ko na tak način vseeno končaš kvalifikacije, v katerih si imel velike cilje, v katerih je bilo dosti razočaranj, ampak dobro je zato, ker si pokazal, da je neka perspektiva, da je nekaj, na čemer se lahko gradi. Znači njihova defanzivna linija je igrala izvanredno. Izvanredno su iznosili loptu i onda su nas tu po sredini terena, jer su pravili uvijek višak u sredini i desni bek se ubacivo, da Elane nije dobro zatvarao i tu je bilo najviše poteškoće. Če me kaj veseli je to, da danes je še enkrat pokazalo, da sjajni posamezniki morajo tvoriti dober kolektiv, da se pride do rezultata.